أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن التقوى هي خير زاد فاتقوا الله تعالى والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه فإن ذلك هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح وسبيل الفوز في الدارين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى فضل مواسم الطاعات على جميع الأوقات وخص بالفضل يوم عاشوراء. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن هذا اليوم الذي كان اليهود يصومونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتسب عند الله أن يكفر السنة كما ذكروا في الخطبة. والعهدة عليهم قالوا خاطب الله فيه نبيه موسى عليه السلام فقربه واجتباه ونجاه من فرعون وجنوده وفيه كما قالوا تاب الله على آدم عليه السلام وفيه كما قالوا أخرج نوحا من السفينة وجعل له من السكينة حظا مغفورا وفيه كما ذكروا نجى خليله إبراهيم عليه السلام من نار النمرود وفيه كما ذكروا أخرج يوسف عليه السلام من السجن إذ كان صبورا وفيه كما ذكروا رد بصر يعقوب عليه السلام
وكشف ضر أيوب وغفر لداود عليه السلام. وفي مثل هذا الشهر المبارك نصر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على فتح خيبر. فآمنوا بالله واتقوه تفوزوا بسعادة الدارين. أيتي الله سبحانه وتعالى تدو مولو دو توب دو سيني دو هندو دو يتede moƴƴiɗo e meɗen waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi e julɓe waɗi en ka moftanelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam moƴƴori e meɗen nemaji limugol andata ittiri e majji nema ɓurɗo mawnude on ko allah nemi ta jiyaɗo makko o ko waɗugol mo julɗo feemu watta noon nemaji ɗe tere haqqille ɗen e gita ɗen e tere luttude ɗen e ɗi nemaji ɗi tawata gurda gasta e ɓaawo muɗum ko ñamete e ko yarete e ko hoɗete e ko ɓornete e ko ñawdorte wayi tawtu nimatallahi la tuhsuha sellinti en andata ittiri nemaji allah e moƴƴireji makko ko moƴƴi e meɗen ɗi nemaji ko honɗum hana jaɓɓorede ko yettugol allahu subhanahu wa taala e hoore majji anda allahu subhanahu wa taala kanko tum woni ko waɗi ɗi fama bikum min ni'matin fa min allahi kala nema ko marɗen kala ko wonɗen e naftorde ɗum ko allah jonni en ɗum hay so wonali direct e makko hay so rewni e juuɗe goɗɗo si o okkorano on o okkortanoma si o waɗano ka ɓerde makko yurmede yo okkore hay so mari okkortano e yetti o allahu subhanahu wa taala hiɗen girranoma haqqe makko wonɗo e hoore meɗen ko kanko tum haandi rewde tawa si a rewi a heɓa e nafa ko rewɗa ko si a rewali lorɗa muɗum yanoyna e hoore ma ñande goo hiɗen toro yo juulo e nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo o neli e meɗen saabu yurmede yo juulo e sahaba ɓen fof o juula e dendanagal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kam yo allah jokki en kan dina o taɓitina e hoore makka kanko allahu subhanahu wa taala o wi ka deftere makko limore lebbi ɗin e nder hitande nden ka makko kanko allah ko o waɗi kon ko o eɓɓi kon ko lebbi sappo e ɗi ɗon ɗono ka deftere makko no windi gila allah tagi asamawuji ɗi e leyɗele ɗen ko noon woni hitande nden ko lebbi sappo e ɗiɗi e nder ɗin lebbi sappo e ɗiɗi himo waɗi toon lebbi nayi o hertini ɗin ɗon o suɓi ɗin ɗon e nder lebbi luttuɗi ɗin o waɗɗin ɗon lebbi hormorteɗi ɓe mana lebbi jogiiɗi huru jogiiɗi teddungal feerewal ɗi tawata no woodi goɗɗi ko piiji goɗɗi ko gasa ɗi wadde e ɗiya lebbi ɗi gasta ko waɗade ɗin lebbi ɗon sabu teddingol ɗi sabu mawningol ɗi sabu huru majji o ɗin ɗon lebbi nayi woɗi sabboto donki e joom bente e raadi ko harmi kon fof no harmi waɗugol fewɗo wo fewɗo kono no tenti harmugol ngol waɗugol e ɗi lebbi ɗo wujjugol no harmi fewɗo wo jeenugol no harmi fewɗo wo yargol beere no harmi fewɗo wo toñugol goɗɗo no harmi fewɗo wo kono e ɗiɗo lebbi kadi no tenti son tigi waɗi e ɗiɗo heɓa e bakka to ɓuri ko o watta ko ɓuri ko heɓata kon siko e lebbi luttuɗin o waɗi allah subhanahu wa taala o tagay ko faala ko o suɓo no faalira wa rabbuka yahluqu ma yashau wa yahtar allah tagay ko faala tagude ko o suɓo kadi o ɓurna goɗɗo ngawre goɗɗo hombo landotomo ala landotonomo kono waɗi zamanuji goo o ɓurni e hoore zamanuji goo e leyɗe ɗen nokkeli goo o suɓi o hertini o ɓurni e hoore leyɗe goo o wi dewal an kaariwal wattake sina ɗo hajjugol ngol e waggol umra ngol ɗum wattake sina makka a taragol huunde heɓa baraji ko taariɗa ko suudu kaaba tum fiyo ɗum o waɗani o landatake kam idan ko suɓi makka e madina e mashariru mugaddasa arafa musdalifa mina o ɓurni ɗum ɗo e hoore leyɗe luttuɗe ɗe fof hay sikka lutti toon darnama ɓuri ɗon waɗama piiji fotuɗi ɓuri ɗon kono ko ɗo allah ɓuri yiɗude rewede e ɗi nawtini e zamanuji ɗi kadi o suɓi suumaye o suɓi ɗi lebbi ɗo wano sappo arano on ka donki ala e zamanu e fewnu ka allah rewete ñalorma o welatamo hewti wasi o rewama eɗen balɗe sappo arane ka donki e nder ñallalngal ala
e balɗe luttuɗen fof hay suumay waɗugol dewal e nder ñallal ngal ko welata Allah ko sa waɗi e nder sappo arana on ka dow ina ɓuri sa waɗi e balɗe luttuɗe jemmaji ɗi sappo sakkitoro suumaye o waɗugol moƴƴere e nder on jemma e ɗin jemmaji ɗon no ɓuri moƴƴude siko jemmaji luttuɗi ɗin waɗɗa sifa nden moƴƴere kanko wara ko ka yahol muma yasha ko yaɗata idan hulen Allah subhanahu wa ta'ala o tawni en fewndoji ka o yiɗi moƴƴi o renɗi moƴƴi yo en wakkilo waɗen lewele waɗen moƴƴiri o woni joƴuɗo o ɗaɓɓuɗo fewndo ka weli heɓde ɗo fewndo ka heɓoto buy ɗo waɗa seeɗa heɓa buy golla seeɗa heɓa joddi buy yeeya seeɗa heɓa tonoji buy ƴoƴuɓe ɓen ko fewndo ɗon wakkilo to siko fi adna koye ɗo goɗɗo landata o jeejatake ɗon goɗɗo jeejatake wakkilo to yo alyatima jeejaga wullay fi adna o yimɓe wakkilo awa fiina karaw kadi kono ɗo yimɓe profitirta fi adna on noon ƴoƴuɓe fi ɗaɓɓoɓe aljanna ɓe ɗaɓɓoɓe yo Allah weltan ɗumen kamɓe kadi ɓe profitay fewndoji ko tawata fewndo ɗon sa waɗi seeɗa heɓa e buy joddi buy e wakkilo fewndo ɗon e garay ndu lewru wonɗo e darade ɗo ma darini jombente ko ɗum woni lewru arano ɗum e hitande julɓe ɓe si tawi no wiye awa bon fête awa bon heureuse année ma ko wawi tawanno enen julɓe ɓen ko fewndo ɗo ko ɗo woni 1er janvier ɓe mo gani felgu nelaɗo ka o iwno makka o seeni madina enen ko ɗon tariha men gon ko ɗon tukki tariha fi limugol anda lewru ndu anda hitana nden anda ko duuɓi jelu kaari heeɓi sabu ko événement ɓurɗo mawnude e nder l'islam yimɓe wiyay ko jibinegol nelaɗo na jibinegol ngol tum o ɓeyne ko nelegol ngol ñande o nela ɗon kadi no mawni kono changement tigi tigi jo itta ko wonno ha watta itta loɓugol watta doole itta waawegol wonta waawuɗo iwa e gouvernegol laame wonta kañum laamiɗo ɗon noon koko fergu nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɓaawoyi makka wari madina changement waɗi fes ɓe créé état maɓɓe o ɓe woni toon doole tawi hande kadi ha gaño ko yo watta yiɗa moƴƴino ɓe naani ɓe natamanteɓe ko salliganteɓe Omar ɓay ɓeyni joni hey enen kadi daaren ko honto tuggeten limore men nde honto fuɗɗoto ɗe ɓaare ko limoje ɗeya imma ko jimirgol Isa ma ko limore farisiyankoɓɓe ma woɓɓe goo ko ɗum wona noon e tongirede e événement ji ɗi Omar radiallahu taala anhu hay si welali rafido ko neɗɗo joom haqqille neɗɗo wawɗo gouvernude neɗɗo finuɗo annduɗo ko fewni o wi hey enen kadi créanen hoore meɗen ka tuggel limore men nden ko fuɗɗode wiyen ko ɗo woni goo hande heɓi sappo heɓi temedere heɓi wulure o ndaari ɓay ɗi tarihaji fof kadi fuɗɗi ɗon ko hunde jadde waɗi ari fade sifa mayre waɗaali inne awa ko hunde kaari e gandi e tariha no waɗa ga ɓeyna condi gomba ko gore condi gomba ko ɓaawa condi gomba duuɓi ɗiɗi ko waɗi ko hunde wonde tawi no mawni tawi sifa muɗum e wurɓe fewɗoɓe ɓe heɓaali sifa mum kono ko événement ji ɗi tarihaji ɗi no toggire noon fewɗo hunde kaari fewɗo indépendance hettugol en indépendance minen ko ɗum men jibina ko men gore mum o daari o tawi fergol nelaɗo iwa makka ara madina ɗum ɗon hari julɓe ɓen heɓaali sifa ɗum ɗon o wi tuggen ɗo mbiyen ɗon goo ɗum noon fuɗɗi ɗum ko e jombente woni ñande goo jombente awa ko ɗon woni fuɗɗode lewru julɓe ɓen
hitande feƴƴi hitande nden ɗo wulure e temeɗɗe 4 e 45 mbinanaɗo ɓañi makka seeni madina ɗin ɗon duuɓi wulure e temeɗɗe 4 e 45 ɗin ɗo gasi nde hitande men ɗo nde feƴƴi nde yaadi e dendanangal ko wannoɗen e mayre siko ko moƴƴi on ndigi tawa ko moƴƴi a remata fo jewa a maaro ko remɗa ko ko wata ko waɗɗa ko ko ɗum yoɓeteɗa Allah taw haɗa koko moƴƴi tum wannoɗen ko bonni ko en waɗi ko bonni yo taw haɗa o yaafike ɗum ɗo so yaafike haɗa ne waasi waɗani attaibu min adambi kaman la damba lahu mo tuubi Allah jaɓi e tuubu mo yeew on ɗon bakkat to montete Allah takma fi ɗum ɗon aduna no wawa sa waɗani ma nde wote haɗay an ala yeeso ka hutuba mo ɓeeno hani daltude hoore muɗum ko honɗum o giri fii yo heɓu moƴƴere yo heɓu aljanna yo heɓu wela e Allah on e nder hitande feƴƴude ɗo on mo waɗi o ndaare ɗum on anndi julaajo o e nder hitande mo waɗa e lewru nde watta calcul makko on waɗa o comptabilise ko honɗum naati ko honɗum yalti est ce que perte heɓi ke gaa ko tono heɓi e o eɓɓinira nden hitande ɗon e hitande feƴƴude nde o ndaara awa ɗo hikka ɗo no marsude na si tawi yaari ni haɗa ɗumannaaki si tawi marsali feso ɗo ɗo changé marchandise ma changé place ma changé stratégie ɗo kadi ka diina ka dewal mo ɓeeyo ndaari noon ɗum ɗo lewru ɓe wowni ɗo ɓure min o mbi arde noon ko gasa noon har ɗoɗi kaɓe jippiti ɗum tarikaji wigol ko ñalande kaari ma ko lewru kaari hunde kaari waɗi no foti hara e jippi ka tiiɗi puisque deftere piji ɓuy wolde nder to kono wona fof seɗɗi ko ɓe seɗe ha seɗɗirde hakkude kuɓe ɗen e condi ndi ko waɗi ko tabiti ko ndun lewru ɗo wiyeteɗo chahrulay muharram jomɓende nelaɗo men sallllahu alih w sallam o maki أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم كركا مؤمن كان هورا كركا مؤمن كان في اسمه ماي وكركا كان هوري دو ليورو جوبن رو كلا كركا هورو اللي بيلوم فانا سوماي كركا نافي وكهورو ما كهورو دين دو ليورو kono ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗum ko Allah ɓuri yiɓude oɗo Allah ɓurna yoɓude kadi buy ɗon ɓuri tono woni sare no woni moƴƴi ɗum ɗon no sellike ɗis sellul no tetti e nder no lewru ɗo no tetti e mayru ñande sappo mayru o woni Ashura ko ɓuri sellude ko Ashura ko ñande sappo ɗo woni ɓe Ashura ko ñande 9 kono ko selli ko Tasu'a woni 9 Ashura woni sappo من الأشهر يعني سبتو جوم بنته نلا النبي صلى الله عليه وسلم باو بانك مكة وسيدك مدينة حديث ورد كسي مسلم وتاونو اليهود بين اليهود أهل المدينة بنو قينقاع بنو قريظة بنو نضير إذا قولي تاتي عربو اليهود بحرب مدينة وقالوا تاي يعني سبتو جون بنت يبي هوري بفو ولن يبكون بهورا بيني هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه موسى ونحن نصومه ببي كل جلال له صفة ميرة الله دانو النبي موسى أيب بمبي ɓawa Allah dandimo e nde fepponi ñande Allah yooli Firaun o lumpino e Moussa yimɓe mumɓe ɗum ko ñande sappo e jombelde Moussa yi weltori tawi ngal ñallan ɗo ko hewti o e hitande ko hoore ɓeyni menen noon menen koye zurriya Moussa min jeeya menen ko wasi menen ɓowrude ɗo laɗo maki nahnu haqqu bi Moussa minkum فصامه وأمر بصيامه لا رماكي فمن أموري أنجيل موسى من أموري هان تدين قل موسى تدينه
e waɗa ko Musa waɗayno e mawɗingol ko Musa mawninayno sabu no ano si o jeydi ka ƴiiƴam mene mbiɗa jeydi ka diina ka finde laaɗo hooyi yamiri e hoore aɗa ɗum waɗi suuma e farlaki hani suuma e ala hari horgol ɓe ñallal ko farilla ko hay fayɓe ɓe no ari noon e jaabir kako anas ma jaabir goɗɗo e maɓɓe o inni kunna nasuumu wa nusawwimu assibyan fa ida bakaw sana'ana lahum ihnan o wi men hoorere men hoorina pari koye koye si koye wolli min moƴƴina koye fijiri koye hilno koye fijira ɗum ɗum ha futuro heewa ɓawa suuma e shar'inama o maaki jooni mono faala hoora sappo jombente mono ha ñeente ɗo o hooriri noon ha hitande sakkitiide nde gurna makko o inni la in baqitu ila gabiri la sumana tasi si Allah mari lan ha ko arata mi hoora ñande jeena kadi mi watta ñande sappo e riwaya ko o wi suumu yawma tasi wa khalifu lyahud hoore ñande jeena kadi waɗɗoke sappo luttoɗo al yahudu ɓe ɓay kamɓe ɓe ko ñande sappo tum ɓe hoorata se hoorde maɓe ñande sappo tum hara en nandi joni enen hoore jeena e sappo hara en sertienayi maɓɓe e riwaya ko wi suumu yawma qabla o yawma ba'dahu hoore ñalla aɗo sappo ma ñalla ɓaawo sappo emma jeena e sappo ma ɗum sappo e sappo e goɗɗo ko ɓuri timmude ko ya hoore balɗe tati jeenayi sappo sappo e goɗɗo ko woni jodditi laaɗo maaji ɓay o landama e joni noon soɓe hoori ñande sappo ko no mi heɓata joddi hande wela gollowo andugol ko jeɗo joɓete si ɗuuɗi o wakkilo si fandi wonde o ama o wi ahtasibu an yukaffira sanata almadi miɗo jotti miɗo tañƴini si on tigi hoori ñande sappo donki e sappo joɓɓente Allah yafomo wakkatuji ko wanno ko ke hitade feƴƴude nde ɗum ko tono de ɗum no sama kala Allah yafoma wakkatuji tosoki ɗi kono ko tosoki ɗin de tosoki ko wannoɗa ko enen hitade fof anda tosoki ɗin no ɗuuɗi ɓay mi tañƴinaki nanguel ɗo fuɗa ha nge muta taw waɗali bakkatu mum goɗɗum tawi kala a wowlali ko addante bakkar a ndaarali ko addante bakkar a waɗali ko addante bakkar a jam faaki a fenaali a waɗali a wattali welani o andi noon si tosoki buy moɓidirama haray woni buygoy la tahqiranna min aldunubi cheya inna alkibala min alhasa bakkatuji wota yawleyna no ɗum ɗo kadi mode ɗum ɗo kadi a woɓɓe gonno yamde men woɓɓe gonno wadde tayaw o wi tosokum e tosokum e tosokum e tosokum haray piidirama won tinjan o wi ɗe pelle ɗe jandiri ni ko huɓoy mo ko ndiri woni ɗe pelle idan koɓe wooli ɗo ko ko janggano ɓe wooliri noon fiinde ngal ñallal sappo jomɓen ɓe wi koye ngal ñallal Allah noddi Musa yewtidi e makko battinimo suɓimo o wi inni ana rabbuka fahlana alayka innaka bilwadi lmuqaddasi tuwa inni ana rabbuka min ko min jeyma jettitala moƴƴi fahlana alayka otto paɗe maɗa innaka bilwadi lmuqaddasi tuwa hiɗa e ayde laaɓude seɗide mawnude ɓewɗo haɗa so ɓursi ittu paɗe fastami lima yuha jetto ko mi woma worande ɓe wi kamɓe o ɗum ko ñande sappo joɓɓente wanno min alika min ɓe wi wonko nden ñande kadi Allah jaɓani tuubuye Adama alayhi salam mi yaalika min ɓe wi ko nden ñande annabi Nuh danda ka laana kan ko nden ñande ka jippi ɓe yalti ka laana ɓaawo ndiyanda humbiti adna on kamɓe wonino ɗo fof tawi ko heefet ɓe fof maayi ko lukki o ko wonnoɓe ka nder laana ɗon ɓen ɓe wi ɗum kadi ko ɗo bawɗum ɓe wi ko e nden ñande kadi Allah danduno giɗo mum o mo o suɓi o annabi Ibrahima alayhi salam
وبقى قايته قال لي يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بيبي وكو دنيان بيبي بيبي وكو دنيان غير النبي يوسف عليه السلام وياتنا ككسو ngande wono kakaso bi asiri dubi buy imo soka atonga wala tonya na hande fudi yetu ko gondo tutawa ide ni mondi fepa da muri godole yeta ngula kaso acha to yeji da fima wono Yusuf hebro debbo kalmimo ko kanko debbo provokida bitimo yobe wadu ko boni wa gallaqat al abwaba wa qalat hayta lak kana ma'ad Allah إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون سوكي بعد نفوه إني هي هنا أنتم يهورما بسم الله من فيتي فيما من كسكاي باوما أرو هنا وإني ما هذا الله يوالد الله إنه ربي مودي ما وني كوهو عنه جاب فطورنا على ما ندام في وقت هذا فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها على الباب قال ما جزاء من رمي أهلك السوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم بوالي تيرو فوق الوتاي بلت كاكو ديبو دوتون أو ديبو فولاي أوف دوت غدو ديبو ميتي باو نانغي دولو كي ويبي سيكي دولو كي كونو ناي ويبي كدام وتو كو دام كانغا ينو مودي ديبو كدام oi o fala ma be guma saga da fala ma be guma ala ko ala ma sina soko gol ale ta male pesa pule oi ya rawada ni nafsi oi ko da bi mi hore amde ko kan ko ba bi be me bonida o boni sel wa shahida shahidun min ahli in kana qamisuhu qudda min qubul fa sadaqat wa huwa bil kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubr fakadabat وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال من كيدكن إن كيدكن عظيم المهم أبوك كان نركزه سيدنا بوم تيجو غوركم تانجينك يوسف دوغي غوغا كون بريف أبو يونان أولي أني تاي بينا داري لاندو boydi jo makko no yana e be makko tawa kanko dum wonta e hunde yeti moso bewi kambe do ko nyande sappo jombente ko yaltina ka kasono bewi ko den nyande kadi alla artiri gite annabi ayyub de ngandi bawo Yusuf o sibe makko be jettimo bugoy ko koloy sende be ari be safi be jawnimo be ande ko menen ay ko bay ko amen matti ko amen ari ko men bugoy ko to ko men faamu diral jori so faala be yeyi be nangila ko be wi be toni be nangi dondu be nabi be ndi wo ko dum dondu do nyami gasi dum ko gisa anda annabi ayyuba dan o wulli agide de manifeste o wulli hawa kidi sabu Yusuf alayhi salam o yino mo afek bawno be aroyi no gisa no andira no kaso Yusuf wani idha biqamisi hada fa abuhu ala wajhi yati basira wa atuni bi ahlikum ajma'in yette kundo nabon bumo yeso ndipo kuka yeso beka oye outa wala kule ma outi fatadda basira kana alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun bewi wo ko hawruno ko nyande sappo combente mi alika bewi annabi ayyuba la ko annabi yaqub min fadl annabi yaqub woni ben annabi Yusuf na annabi Ayyub dengan yo hebo kan kan namnaare o tampi o soñi ha bibbe makko
makko maayi ɓe woni makko fof dogi addi mo ha heddi gooto no anno qissa o ka suratu Sad eno keli ko ɓe wi Allah no subhanahu wa ta'ala jardinike mo o jaɓi o gomɗini o hoolike Allah tigi men taw o ko muññiɗo o no muññi Allah subhanahu wa ta'ala jo wurtani mo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof wattani mo kadi mo ɓen artiri ɓe guuri ɗi itti nawnaare nden sallini mo o wonti ɓuri ka wonno ɗon ɓeyi mo ɗum kadi ko wonno mo ñande sappo jom ɓen ɗo ɗimmi antan ɗiɗo ɓe addi tarihaji wo ko waɗi ñande sappo jom ɓen ɓen o mbiya nokku kadi ɓuɗi to taw hara koye e kutubul isas defte kissaji woni koɓe ƴetti ɗum yimɓe wi mi taƴiɗi noon ɗon kono woni koye lewru jombente ɗum fatu Khaybar koye lewru jombente ɗum waɗi ko ɗon Allah uttani nelaɗo sallallah alih w sallam Khaybar andi Khaybar ɓaawo nelaɗo ɗi leƴƴi alyahudu tati ɗiɓe tawno Madina ɓe waɗi haldi fotti no ɓe wuurira e hoore ɓutta goɗɗo forsata goɗɗo naata e diina mum ɓe waɗi leeter hakkude maɓɓe ɓe haldi ɓe fotti ko ni ɓe wuurinta tamo jamfode ɓeeɗana ɓe yittiki ɓe jamfotiki ɓe fala ko wadde ele min gon nelaɗo e hoore mum tan tawi ɓeɗo wondetako nelaɗo yaltini ɓe fof ɓe dogi tawi alyahudu ɗo ɓe goɗo Haybara ɗon ɓe inni are ga wayne fof ne siɓe are wonɓe ɓe yahi noon ɓe wonoy to ɓe formi moƴƴi nelaɗo tawi si acci ɓen ɗon ɓe moɓike ɗon ñande ko ɓe aranayi woni stratégie e guere ko ya atto han taw on yottotoɗo tum nelaɗo yahani o humɓi ɓe dumne juutuɗo ha ɓe tawi ɓe gaynata ɓe wi men jippike men jaɓi yo ñawat ko wiɗano yomin waɗ ɗo min waɗa amin o wi joni a wani leydi ɗo woni leydi islam kono ɗum wawi wonde ga ɓe yaltintawa kono kala ko golluɗon ɗo onon ƴetta o koye fecci hakkude ƴetta ƴetta fecci ɗon ƴetto fecce ɓe wi ɗum ɗo kadi ko wanno koye ñande sappo ma koye nder lewru jomɓen to ɗum ɗon haare ko selli e ɗum lewru ɗo ko lewru hanaɗu hoorede ɗuɗɗine gorka kan teddini tenege alkamisa aw e sappo tati sappo e sappo joyi no ɓuri heɓtade no mi inni noon ñande sappo on tigi no moƴƴi o waɗa jeenayi e sappo ma waɗa sappo e sappo e goho ƴettori Allah subhanahu wa ta'ala Allah okkor en malal e nder galleji ɗino ka adnaga e kalata fof o jaɓana e ndewe ɗen fof o yaafo e bakkati ɗinen fof enen e mawɓe meɗen e yimɓe meɗen e siɓɓe meɗen iɗinɓe fi Allah ɓe yiɗiɓe fi Allah أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن كنا قد ودعنا شهر ذي الحجة موسم الخيرات والبركات وقد شهد علينا أو لنا بما فعلنا فيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فها نحن في عام جديد قد أقبل فلنقف وقفة صادقة مع أنفسنا لنحاسبها ونسألها ماذا قدمت ماذا فعلت إنها أسئلة ينبغي أن نقف عندها مليا حتى نتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. هذه رواية زيادة الإمام الدارمي لو اكتفوا بما ورد في السنن لكان أحسن. يقول الله عز وجل عن معرض
يوم القيامة فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. أيتي الله سبحانه وتعالى أو ويقول تدفتر مكر وكان كتيجي وادي جمع وجنيارو ما يلوتني لا جمع وعرا نيارو ما جمع يا روندو أوي كوارا ندوم كفالا رتسكا دميجي تو موتي واجي تو anda jemma nyaloro ko baddate no wayo mo welo ko nyojjata dunda banto nyojjaga dunda ya ko dawas on tigi waji to wanda o hewte joni ko fokki to nyande wo nyande signal la ngal feƴƴi andu ka wo iwda doy a woɗɗitike ɗo kila ka fokkutuɗa ɗo nga battiki kila kanko winno hen seedi wonde kanko tuuri reweteɗo ala reweteɗo e goga sina kanko en tori yo julde alamen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nelaɗo makko ɓurnaɗo suɓaɗo suutaɗo nelaɗo e meɗen sabiru meɗen Allah julde sahaba ɓen fof wattaki maɓɓe kadi hisinayi hisi e tuumiɗo amin musidɓe julɗe tedduɓe en waynike donki ɗoɗo ɓe ko lewru ka moƴƴereji kadi woni ay ko lewru hajju lewru umra hajju daragol arafa a yaw mina ɓe Allah moƴƴi e muɗum yehi hajju ɓen ɓe waɗi golleji ñaɗi e nder ɗo lewru ɗo lewru donki wonɓe gaɓen kadi woɓe wakkilike ɓe hoori ñande arafa ɓe hoori balɗe buy e nder sappo aran o ɓe wiɗen noon ko ɗen ɗon balɗe Allah ɓuri yiɗude rewede e muɗum ɓe waɗi sadakaji ɓe waɗi moƴƴereji yo Allah jaɓangel kono nduɗo yayi ndu seedanike en ma ndu seedike hoore men seedanike en koye waɗoɓe ko moƴƴi se waɗi ko moƴƴi si en welsinike ma en waɗi ko boni ndu seedi kadi wonde ayren koye gomɓe en waɗi ko boni ɗum ɗon nodama ɗum ɗon naɓama ka archive awa fewtiti en kadi noon lewru ngo hitande goo hitande heyre ɗum ko hitande wururi e 456 fen ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam barkinama go haɗay nde hitande ɗo no foti en fof mo ɓe daroɗa e wokki mum darorgol gomugol haɗa nafi ƴiyagal an e wokkimaki darode ki jogoɗaki ka dande landuɗa hoorema enen ko hon ɗum waɗɗa e nde hitande feƴƴude ɗo fof fiya mane fiya heɓ aljanna fiyo hasbore ma nde hoyi fiya ɗum koye sirat fiya naatu aljanna hara ya haali ka yide few honɗum waɗa mo yiɗi hunde o yangan ɗum daare tun piƴiɗi ka adna ɗo mo ɓe ko faalako ƴetto kata katan ɗum daara ko laamol honko rewete haa ɗo hewti siko laamu on tigi faala kaka laamu rewatte ɗon ɗo ko waɗi ɗon siko jawdi o faala kaka jawdi heɓotto ko ɗo ko waɗi ɗon siko teddugal o faala ko waɗa siko gandal o faala ko waɗa ɗon idan ko honno on tigi o wakkili fi heɓugol aljanna o honno on tigi waɗi e nde hitande feƴƴude ko hanno wadde ko honno o ronki wadde tawi ko hanno wadde ko honno ko o waɗi ko o fotano e wadde yo narude sabu neɗɗo no andi koye fi hoore mum ko yimɓe ɓe woni anda ko wonda guerde ko fof kono an ani Allah e ɗo andi ko wonda e wadde yon tigi hasko hoore mum aɗa feƴƴitude ndaara calcula si tawtin raɓɓiɗinni o etto harde hitande natude ɗo nde waali wa feƴƴude nde on tigi o haɓɓito moƴƴi o daɗito o ƴetta décision ferme wonde e nde ɗo arore ɗo o golla e golleji moƴƴi o ɗi wopuno ɗi e hitande feƴƴude nde siko boneji kadi o wanno hitande feƴƴude o etto duuɓa o rutto e majji o wutta paasi keso hakkude makko Allah subhanahu wa taala o wiyande hitande ɗo nde ɗo hitande moƴƴiri ɗum inchallah boneji ɗi ko walli ɗum ɗo ɗum woni hasbugol hoore muɗum aɗo laawade si on tigi maayi ko eɗa ɗanni
gere fo kata fo ko do di ma ya dal non ba wonti anda ko hande ko jaggo ko fati jaggo de re no yimbe on tagi de ma ya hande on Chris Kadjet e pidi ko wayra on tigi no wuri to me no de bet makari mai yo o ko nana me wayri do ti wata yele Allah subhanahu wa ta'ala wi adef tere makko o wi hey onon joni woni hule Allah yo wonki o wonki daru ko hoddum ki ardini fi jango hoddum ki wadani fi jango ko woni ka compte bancaire makki fi jango fi aljanna yo daru de Allah wi yonti daru o wi hule Allah sabu Allah no hobbiti ko to yedde Mu'adh bin Jabal no filli ite Allah sallallahu alaihi wasallam ya dali riwaya o do ka kutubu sunan ko manare o kono o gaddo kadi o mo jabo lan ma si egin mi toy bay pelle be ni si na do ngi be gabru tab perre makko heeda da yeso ne ya yutira bawo o fokkita ka hasbeteto hata o question ji arado questionnaire ji arado lande be o jabo de non taw so ya o andi non to ko mettiri fi wodo landa de no andi buri wona do lande de ando wi go no mi dum ande do bi tan ba ko jabo ei mana ko wona ke do me jabo mana andi mana me wadi mana ko fakti de droit me wadi si ba ko mi avocat e ko no do no ala to foto wata ala to ala lando ngurna makko da fu ko hono dan feddi ko hono on Allah subhanahu wa riwaya ko do gomo be adda do enen suka yagal makko kam bay ko do buri hitde kurna suka yagal gal ko hono ngal suka yagal makko feddi no hono na wirno hono mo gerno wonde ka waybi dum sappoyo no ha champande nay juuy nello de do ko do buri lewdi de kurna hono gerno jugol balo yardo bere ko amoygo ko kuinda ko sama kala ko jugo lido ko yendu go yimbe ko joggo ko rewbe ko wado ko wati wala ko lan ko dum feji ko jaabi ko question he do mo olande ganda ko janguno ko hono go litirno o janguno ganda bu o hujji Qur'an ma hujji bu al-Qur'an o jangi fiqh o jangi hadith o jangi ahkam kono golitino e del ko jangi do ko ko jangu ko to fi o no be do ko be do pensi be wolde e gala ala mo be fotata to waajo do yimbe be ko no kanji goliti tan woni jol mol no sulu de hore do yona de wo ko no mo di golitino e gal ganga o gane wala ko la ko woni landi do no pidi puri mo kanko si on kesi o feddi o lande jawdi makko din ko honto iti hono ni hebori no ko madina wik makko madina do ko ndi do man mala gari ko te ko debrias en debrioto a wala on debri do ko hono wala hono ni ma de ko gol mumi mala debrias do robbe dal wadde bi bon jafa de yimbe be yeyi de ko boni non meden debru yalla tay do ko wala ko la ko so jaabi kam Allah no aha ay no ay di jawbe mi andi ko ne di dal ko to wada on to finance dal ke bay jawbe ko imma heba do dagol wada ka haali amala ma heba no harmiri wada ka harmi an halki ma heba do dagol kono wada ka harmi do kadi mo jaali ma heba no harmiri wada ka dagi do kadi mo jaali ko goto beton ko hedira no dagori wada ka hana wada do ngamali ko gurtuda ko fu ko ka harmi hebda wada ka dagi kaga dagi hebda wada ka harmi kaka harmi hebda wada ka harmi do ka fiti sikka do ka no tigi wala o zitti fi o la bi koy ti fetti do Allah subhanahu wa ta'ala olando bu bandu makko do marno dole kebbe ko hono du nawiroy tay joni ko tu gordu joni ko si joro to koy ottu si mo to koy ottu o kadi o wala ko la koy Allah subhanahu wa ta'ala o yewti fi ngal dalka
si hewtoyama ɗo peƴiri jittiɗirama résultat yalti hono résultat on waɗa o wi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira si arama ka dossier ji ɗi hendete ɗo Allah waɗi dossier makko kanko ko ka jungo ñaamo ɓe jondirimo ɓe jaɓiri ɗo jaɓiri ñaamo ngo ɓe jaɓiri ñaamo ngo ɗo kadi wona wiide ko kala bantoyagal non ɓe witte ɗum non min waɗa to ñaamo ngo komi on tellement na commandire Allah jondirimo ɗon Allah wi kanko hasbore makko nde kare no nini ɓen omo yahe ɗo on ƴayi ka VIP anno ken ɗo satti fof ɗo woɗi si ɓe hewtoɓe ɗon haɗa ɗo santa kamɓe santanaɓe fi kamɓe ko tuma hoyi wosi ɓe ara amma noon mo jondirama dossier mum mo ɓaawo ga o ni on tigi woni hendorde oɗo mo hasbede hasbore sattude bal o naato e yiide wulgue o wollitoto o yaɗum subura o ita Allah jagga mimi halkama jagga Allah bonni fiyam yamin komi sumaynoɗo komi waɗanoni komi waɗanoni woni résultat o yaltoyo no ñande daga ƴettorki Allah subhanahu wa taala Allah de jonɗoye yo Allah jonɗiɗen dossier men on kayɗiji men ɗi ɗereji men ɗi ka joggu men ɗe ñaam waɗna e hasbore ndewide en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah malɗude yo Allah yafude Allah waɗa ngede hitande aɗa ɗo hitande ɓuɗɗu hitande teddugal hitande ɗumɗal hitande yaajede Allah danto en albala uji muɗum Allah ittake sattedeji Allah ittake sattedeji Allah lotti newedeji Allah ɓeydange peewa Allah ɓeydange pulo Allah Allah ɓeydange yaajede Allah yafude mawɓe men ardiɓe ɓe Allah fewnañe duriyaji men ɗi Allah fewɗu lamɓe wonɓe yeeso men ɓe Allah huruɓe ko indi o yardi Allah waɗuɓe yurmede wonande moftere wonande leñolngol e population ngo e torki Allah subahana taala yo dande gueɗe kaleji meɗen yo Allah dande toɗɗiɗe e toñede Allah dande toɗɗiɗe e toñede Allah dande majjuɗi e majjuɗede en torki Allah subhanahu wa taala adduɓe sadakaji ga no faala du'aji torki Allah Allah no andi koɓe faalani yo Allah hokkoɓe faaleji maɓɓe daggiti fof Allah danduɓe koɓe huuɗi ko Allah hokkoɓe yaajede newede e ɓurtu e teddugal torki Allah subhanahu wa taala huuɗo haajuji maɓɓe ɗi Allah hokkoɓe faaleji maɓɓe daggiti fof torki Allah subhanahu wa taala ɓurɗo balɗe mawɓe meɗen e wuurɓe ɓe Allah yafamen mawɓe men ardiɓe ɓe allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma rabbana du'afa wa rabbana wara wa ala kulli shay'in qadir اللهم الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من كل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت واحدا من خلقك بسالفة به من غير يدك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجل أحزاننا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجل أحزاننا اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا وغلامنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك كذا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها واتنا عليها بمنك وجودك وكرمك من الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الناس قد جاءكم الحق من
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara musidɓe julɓe eɗen addi ko docteur Mamadou Ari woni ko julni en ɗo aray ko kamɓe woni imam gati wonɓe ɓe mbiri jewɓe ɓe julni aray ko hanki ɓe hewtini ɗum ko hanki kono no tawno ɗiɗi woni ɓe yiɗi mero kono meɗen ɓe wettono kono meɗen ɓe yiɗi kama julɗeɗe ɓe darani aray ko namdare ɓe seeɗa ko tawani ngaɓe julɗe ɓe wonde kamɓe kumna on ɓe ɗo anduno en kadi ɓe weltanno ko tawi en aray ɓe weltanoɓe en joanoɓe ay bikkite ɗum eɓe mari gade kadi mawɗaɗen feddumen seeniɓe ɗe konngol docteur Cissé maɓe garay ɓe ewtugade joni ko gade juno ay ko docteur Ibrahim Camara ay ko kamɓe woni ko seedi ko kamɓe e juriɗen ɗo ay ɓe weltanoɓe ɓe maɓe garay ɓe salminime ɓe weltanke ay heɓigade fatuɗiji hewti e ɓawo docteur en aray yontere hande ko docteur Ibrahim Camara woni julde ɗo yontere hande inchallah aray ɗe jonnaɓe ɗo nden ɓe waɗa en duha ɗi fatuɗiji ko